qetellong kwana pela tsa di bodyguard ke Land Rover le yena letsatsing lena jwang kapa jwang a tso tla hlalosa ditaba tsa bohlokwa tseo a re tshwaretseng tswana momamedi sa tla mmona ho social media tsa rona mona wa mmona he momamedi o tla mmona hantle mona he di social media tsa rona mona ha re bua le yena o tla bua ditaba tse kgolo mmehle mme manje dumela mme wa ka ke lebile haholo dumela ke lebile haholo ho ba le wena tsatsing lena o tlo bua le bamamedi ba hao le setjhaba sa Afrika Borwa ka kakaretso ke leboha mme ebe ka o atamela microphone eke ha o atametse jwalo ho tla ba hotle haholo hey ka jeno o no fana ka ditekanyetso tsa hao a ko re fe dintlha tse sa o robatseng gore o ko mphe fela gore wa tswa re motaung mo mamedi ya mmametseng ntho tse etsang gore se ka robala le bosiu ke yena le yena ke lebile haholo ntate Motaung ka sebaka se o re fileng sona jwalo ka lefapha la Public Works and Infrastructure ho tlo bua le bamamedi ba Lesedi FM ho tlo hlalosa hore ditekanyetso tsa rona tsa ditjhelete tsa selemong se sa 2023-2024 di eme ka tsela le mokgwa jwang re le lefapha re fuwe tjhelete e ka lekanang le 1.7 billion o etsa bonnete ba hore re a sebedisa ho etsa bonnete ba hore re isa ditshebeletso tsa rona setjhabeng lefapha la rona le ikamahantse ka programa tse tharo tse kgolo ntate Motaung ya pele ke ena ya property management rona jwale ka lefapha ke rona bo masters ba mafapha kaofela ka hara province ke rona fanang ka bodulo ho mafapha kaofela ho ya ka mokgwa ditaba di leng ka teng hona jwale tjena selemong sena sa ditjhelete re batla ho etsa bonnete ba hore re fokotse ho lisa di-private buildings jwalo ka lefapha mme re sebedise meao ya rona ena ya kgale ya mmuso e leng hore ntse le maemong a hantle mme fela e batla fela hore e lokiswe ebe re kenya mafapha a rona mo hore re kgone ho etsa jwang re fokotse tjhelete re e patalang dilisi ya bobedi property management monana go etsa bonnete ba hore meao ya rona sentse re e sebedisa hona jwalo ka lefapha le di-client department re etse bonnete ba hore e ba maemong a hantle ke ka mokgwa EPWP ya rona e bang bohlokwa haholo ka hara lefapha la Public Works and Infrastructure batho ba rona ba re leng hore re ba kenya ka hara program tsena tsa EPWP ba bang ba bona ho re tlo ba sebedisetsa di-program tsena tsa ho painta ma-building a rona ba bang ba bona hopole EPWP ke hlola ke tjho ho setjhaba ke re EPWP ha se hona fela ho ya strateng re cleaner re etsa jwang ha se taba ya ho renyatsa mosebetsi wa EPWP but EPWP ha re bua ka public works ba bang ba bona ke di-artisan ntate Motaung ba sebetsa ba lokisa mane metlakase ba etsang so engwe ya program e re tla ba re shabane le yona selemong sena sa ditjhelete go etsa bonnete ba hore batjha ba rona ba thola skill ba kgona ho refurbish this building so that we are able to paint our buildings re lokise what le di-landscape ha o kena lebohang o wa re thambo building man ho bonahala o tlile lefapheng la mmuso hobane ha re sa fane ka tshebeletso ha o kena ka building ntate Motaung building e se maemong a hantle ha o be le tshepo hore o tla kgona ho thola ditshebeletso ka hara building hape ha moaho o le jwalo letona la ka le ya tlileng mo ha sa tla hlompha batho bano ba wa lokelang gore a kopane le bona ka mo ha moaho e se wona o le ditshila o sa loka ha o bua ntho jwalo ka 1990 ha re ne re kena meahong ya mmuso ke kana kwana ya mmuso wa kgethollo pele re nka mmuso ka 1994 ha no kena ka meahong ya bona e ne hlwekile ko re lokela o bua nnete mo nnete re tlamang re bue teng ne e hlwekile di lift no ke kwa bona lift ba pala bump jive di lift o no fumana hore lift no le tsamang ka bona e phetse e hantle e ha ona lo bona lift ka ya dumedisa kgetle jwale ke a leboa mme ha ile hore taba ena le wena o ntso o le motjha o bana o santsana le motjha haholo motjha mollo wa kgethollo ha wa ka wa re tla haholo ho lona batho ba batjha empa ke a leboa ha o fumana bohlokwa ba hore meaho e lokiswe mehlweke tswela pele mme re tswela pele ntate Motaung selemong sena sa ditjhelete re itse di-program tsa rona haholo tsa di-clinic tsa dipetlele tsa dikolo di sentse di le maemong a leng hore re tlamehile re sentse re di qetele
selemong sena sa ditjhelete re tlo qetela dikolonyana tse ngatanyana bongata ba bona ha o sheba dipalopalo tsa ditjhelete di 55%, 90%, 95%. selemong sa ra di kwala jwale re tlo etsa bonnete ba hore nna le ntate Makalo re tla be re carded re bone selemong sena sa ditjhelete re fana ka dikolo re di kgutlisetsa ho Department of Education hore setjhaba se kgone ho di sebedisa hona mo re leng teng mona ntate Mtau re dutse ka hara sekolo se bitswang Moifontein ke sekolo se leng hore ha sa le se aoka from 2016-2017 ba se qetelletse selemong sa 2021-2022 empa ha ke kana ka mona na maobane ke re ke batla etsa inspection course ke sekolo se hauweng ke lefapha lena la public works o la dinthonyana tse ke sa di thabelang ke le letona ke a re mona na ka nnete batho bana ba sebetsa mo ka nnete hona le mo sa tsa mo a wa khotsofala ntate Mtau. That's why re say ha re would leave no stone unturned ha contract sa etsa mosebetsi o tla khutla a tlo qetella mosebetsi ona ke ka ho re itseng tjhelete ena ya retention ha e khutlele ho yena pele a qetella mosebetsi ona ha sa o qetelle re tla enka re batla motho a tlo qetella mosebetsi mare re mo shebile hore ana o sebeditse ka tsela e nepahetseng jwang hore o etse mosebetsi ya o qetella ntate Mtau ke ena ya works program selemong sena sa ditjhelete re ntse re sebedisa ka lefapha la rona la national la public works re shabane le taba yana ya hore re hona le kgaello ya motlakase ka hara Afrika Borwa ke tlo ba bongwe go setjhabeng sa rona jwale re le lefapha re sebedisana mmoho le lefapha la national ho etsa bonnete ba hore ke na di-solar panels tsena tse le etsang hore re fokotse kgaello ya motlakase for di-building tsa rona hobane ha ho ba le load shedding lefapha ha le kgone ho fana ka ditshebeletso jwale re batla mafapha a e leng hore kapa meaho ya rona e leng hore e ikarabella ho rona ho public works e leng hore re na le bonnete ba hore di-solar panels tsa rona di tla bolokeseha ha hona le ba le boshodu bo bongata re tlo etsa bonnete ra di kenya hore kgono le rona re be part ya lenane lena le etsang bonnete ba hore ho ba le motlakase ka hara lefapha le hore kgone ho fana ka ditshebeletso ha re kgerela ntate Mtau re tla re programong ya rona engwe ya dintho tse ke di boneng haholo e le bothata ka hara lefapha ke Hollywood ka hara public works ntate Mtau a ke Hollywood ke acting fela ho ya actor fela mona jwale selemong sena sa ditjhelete re tlo etsa bonnete hore especially senior management le middle management because as a senior manager se fela ba etsa mosebetsi re hloka batho bana ba di-manager tse bohareng le batho ba rona ba leng hore ba di-levelnyana tse tlase ba etsa bonnete ba hore mosebetsi o tswele pele ka hara lefapha re tlo etsa bonnete ba hore diposo tsene ra di tlatsa selemong sena sa ditjhelete ke lebile haholo ntate Mtau jwale o batla ka o tsho jwale o batla ho qeta bo Hollywood ke batla ho qeta bo Hollywood bo ka monana batho ba ha re na le di-vacant posts tse le leng hore di-funded re tlamehile re etse bonnete ba hore re a di tlatsa lefapha lena ntate Mtau ho bua nnete ha motho a sa bua nnete fela ha o sheba dibuka tsa bona ba sebeditse hantle dilemo tse 2 tse 3 tse fetileng in terms of the audit outcome empa fela re batla bonnete ba hore etse bonnete ba hore re build capacity ka hara lefapha okay ke ba le batho ba kgonang ho etsa bonnete ba hore re isa disebeletso batho e le hore ke 18 fela ke 18 fela ya bohlokwa ntate Mtau selemong sena sa ditjhelete le selemong se fetileng sa ditjhelete lefapha le kgonne ho etsa bonnete ba re ba le di-savings ha re tla ho tsena tsa di-engineering lefapha hona jwale tje le kgona ho iketsetsa di-drawings tsa di-plan tsena tsa di-clinic mo e leng hore ha go sa hlokahala hore le late batho ba ka ntle ba di-consultants ke yona capacity e re buang ka yone hore ka nnete ebile ke tjhela monana haholo ye hobane ha e le wena a drawileng plan ena o tlo tseba hore re tlamehile re hahe within what time re tlamehile re qete project ka nako itseng ke tjhelete ka tlo tlamehile ka hare ka mona jwale ha hona le bothata di-engineers tsa rona ke tsona tse tlo tseba hore ebisi ka nnete re tlo qeta within 6 months re tlo qeta within 7 months because re tla be re building what I call internal capacity ka hara lefapha ke leboa mme ho na le ntho engwe kwano mona wena mme mamantje ho baneng le apere jwalo ka batho ba EPWP Ntate Mtau programme ena ke programme e ke ratang ka pelo ka kaofela hobane ke le letona ka shebole ke tswa moo ke qadile ke le
EPWP selemong sa gale kwana na qeta sekolo a ke re kaofela rona kana bongwe o qadile o sebetsa EPWP EPWP ntate mtaung gale ke ruta batho ka metsi ke kena dikolong mona na ke ruta batho ka metsi jwale ke ka ho ke ba hlomphang ha kana ba bomme le bontate batjha ba ba participatang ho EPWP ha ke thola mosebetsi ntate mtaung dilemo tse ke a thola mosebetsi hona lefapheng lena gale ka 2007 ke qadile ho sebetsa lefapheng ke le secretary mo ke aba PA monana ke a tloa ka lo ba senior admin officer ke a tloa ka ba assistant director ke a tloa ka ba deputy director ke a tloa ka ba director ya ba ke ya khutlela ke African National Congress ya nka nkisa parlamenteng ha ke khutla tjenana ke ne ke le parlament ho tloa 2019 ke khutlile hona jwale je house te khutlela hae o lo thusetsa hae ke tlo ba le tona mona ke ha ke khutla empa ke ba ha ke apere tjenana ntate mtaung ke batla khothaletsa batjha ba rona ba leng hore ba participate EPW hore ba se ba fela matla because nna ke a tseba ke tswa mo ke kile ka ba party ya yona ibile ke batla ba khothaletsa ke ba jwetsitse bana ba 50 ba re ba hirileng bana ba ka harza strong hona jwale 50 of them ke itse selemong se tlang because ba sa ba le batjha dilemo ha ke batla ba bona EPWP ke itse NSFAS teng ha o khutlile sekolong ba kene sekolo ntate mtaung NSFAS e patala dibuka e patala bodulo e patala sekolo bothata boka mme waka ke le ba menahane hle ke le bo haholo le tona laka wena mo mamedi motho wa Lesedi FM ke bona meletsa lona e matla hore ka nnete re mo shebile o apere jwalo ka rona re le bo haholo o re kgothaditse ka tsela e makatsanga ke Lesedi FM ngwaneso ana kwa ka yeme tsena e mpolela hanyane fela soja e re ke tla wena re tsebe jwale re tlo kena moho le wena ditabeng tsena tsa bo saka mme ke leboa go menane e be ka mosebetsi le dithapelo tsa hao morena modimo kwana a ka di arabela ke lebile ha go lo ntate mtaung le ba mamedi ba Lesedi FM ka nnete ntate mtaung ha ona ntho e ka be ga etsa ntle le modimo le badimo ba rona ke kopa ntate bommele bontate ba mamedi ba Lesedi FM ba tsamaile go rona tsela ene ha se tsa le buima haholo go rona batho ba sentse ba le batjha dilemo re hloka dithapelo tse ngata ke leboa haholo ke o Taba he mo mamedi motle ke Lesedi FM lana o ke jwale ke nako mme o santsana khutlela ka hare ka mane ba ilo bua ho lo phisana ka mono o phisana e be taba tse ngata haholo e re jwalo ka tswa he ba ilo phisana kana ke hlahanyane fela o se ho ja le wena mo mamedi mo le nteng ko hlomphanyane ya maoba le maoba wena text kiso ba kabedi buda ka mona ka Botswana ko shebile le wena Miss V Khatebe ke o bona pungane ke o bona mthimkhulu ke a leboa irana kwa ka ile tjena hem ke tle ke hlahe ka wena ka mo soja